Ka inga malo ia te mau malolo pa mo te tuma o te tau fo ueni. Lea a Uvea ko te temi whilawe ia o te TALANOA e whekumia pe ki a vaenga ke heke o te historia o tatatou lea whakawhenua. Ai ni la e toi whakakola atu ai pe e Lusia Kavakava ulua ki whawhine whai talalongo o atatou motu ko tō mamata mai. E au whakaapa mo whakamalo atu Lusia Kavakava ki se o mauri mo te kātake pa mo te tuma o pe o te tau fo ueni. O malo tu kasoa, whea peki si roi pe mo viane, ko he mea whakawhiawhia te whilawe e mauri. Tā whito ko te tau fo uani, pa e tono peke tau whiawea ki e te uwhakamanu ia. He mone tau ilo i te whakasosio te tau peke e tau katoa, ko ia e tau atu peheni kasoa ia he whakaalofa ki te kāinga furi e sio mai ki te aroanga tu tāparapara lau. I te uhinga ai Lusia ne e ke kau ki anato ne urua ki whaitalalongo. E au whia iloi mai pe mai a koe, pe ne iei he tu utuuni mai whalani, ke kato whakaunga i e tatatou lea whakawhenua i te utalalonga lātio, pe ne longo i pe ia e koutou ko he whakamaua, ke kato whakauvea, he ko te hahai Uvea mo futuna i whakalonga lātio. Malo kasoa, e o mana kia ko te wheu ia ai ane mo le wherei ke whai te mi ai. He ne hu mai a nātou ane au mai o whakasio-sio, pe ko te ai he whahi ngā whakatū-tuu o te ngāwe. Ne mo le heki kaunga maari ane i hene ko mau, ne na tō mau te lea whakawhalani. Ai pēnā au uia tui tahi temi, i na mātou ene mātou ka mata au si te au e. Ihi kua mau pēi te ki bove, hangai lako au. Ka ko nātou ia aene he ki la he tahi e tāku whakasio atu, nei kua mau hana bak. Pēne e sio whakawili pē mātou e te temi ai kasoa. Mo le he fua ia o he whai o he talalongo pe ko he parapara lau whakawhalani. He ke i te inofu pē ia te tauri e ki te whā, ke i whakauvea a te aina. He ko mātou laia, ne kau pēi u olo ai o kumi ata mai ki tai. Ka ne e whakauvea pē ia i te temi furi. Wai ane au uia iau ne e mori pēla hana tō ia ngā au ne e whai mai o hinga moheni. He ne ilo i pēla nā tō i te mea ne e whai te siwi. E tonu ia te wharenga au e ani mo te whenua ani. Ke paralau ke ana tō lea, he more mau e nā tō te whakawharani. E au ilo i papau Lusia ko te utemi kua hili atu ne mori whakiwhai e te akoi mo te tohi o te lea whakauvea. O hange whila ko te temi ai ni kua kau a tato ulea whakawhenua ki te usivi whakaako. Ne anga whewhai Lusia ia te koto mau ia ni whaahinga kupu mo o whakaliliu aki ia te ulongo ai mai tu opule anga. Ko te whaingata ia tā whitola ai a kasoa. I tona alo nga ae ne e ko te temi whoki a ae ka paralau ia ki ilania mo ilakia. Le tona ia ke whai mo heki seo karawhia ia, heki iako ia. Pe tu whoki te uwhenua i whea. Ka aike seo peki tāko ane matou mauna heki pēlā mawhai ke matou whakakātoa ia te uwhahinga, whakahino ai ia o te tu o te uwhenua. Ka e aki pē ia te tokoni a te atua, pēa mo tata tui pau ko te ngāwe e aonga. Ne whai pē pēa matou hola i hitemi, ko matou ki ipota taki toko tahi. He ko te to'olai au te ilania, mo te ilakia. Ne maua pēke matou whekumi ia mātou to tonu. Pa televise ko soa ne tau whana, mi katui, atoni o whaua. Ne maua pēke matou whelawe aki. Pēa ka matou tahi pēki he kupu, pēa matou whakaango te kupu aia. Pēa longa i le watalinga te Uvea, pēa na hapo ia te kupu kaso. I te aluanga o te whakaliliu fuke e koutou Lusia ia te ulongo matapule. Ne ia he utokoni kehe, whakatonu mai tua. Ne whala ke toi whakakoloa mai aki ia ta koto ngāue, whaitalalongo. Ko te whai o sikaso ai te whakatau wha. Ko ia nea uia ne aki pē te loto ki te ngāue, pēa mo te whiawhia. Pēa mehange whoki ke matou ka mau he tahi he kupu fo ou. Pēa matou whiawhia, pēa matou whiawe aki, pēa ka e mahe tahi tāna kupu e longo lele. Ia pēa tau mātou te kupu ai. Nei la heta matou hola ki te u kupu la mo ka hoko lewa ko he kupu teknika. Ne ma ore vai ka matou tope te kupu. Mo le lewa matou kumi fualoa he to e ko te temi whoki kasoa ke iloi pē. Ne mo le matou pule i te temi aia. Ko temi whiane haere i te umeahinga ko te u depesha au mai i te telescripteur. E lau kilometa te loa ngai ka matou hanga pē o fili te longo ai matou fuafua. E whera ke mauhinga ki te whenua. He ko hinene heki whoki he tū he televisia heki aho matou tokoni i te whakawhenua. Matou tahi wha 5 peke tana ki kupu ne aura ke moe tana loto whare, o whakalakalaka aki ta matou ngāue. Ko te whau o tana tō lea whakauvea Lusia e au tā ofi whene i atu, e hangaine tō mau i hona u whaahinga whai e lua. Tana tō mau mai i te ukupu matapule u whau aki e tana tō lea whakawhenua, pe ko tana tō whau pē i te u kupu whakauvea aki e tana tō mahino ki te lea matapule.
Ne whewha Lusia i te aluanga tau tā ofi ki tako tō ngāu. Ange whuki lau to atu pei te uki whakatātā, te kupula ani ko pā whakatangi, disk, pe e whare mahaki, hospital, ko te ia tau tā ofi ki ai Lusia. Ne maua vai Kasoa ke kita kumi kita tā whakakaukau. He ka paralau i pe he kupa, pe mau ke kita sio ko hona ata, ko hona pāki. Pane e wheta mato ia ngā ue. He au fuafua lau, ta whito iau. Ne ai taku ki ui pene e langi koe ia he ki laka ki mua, ko taku whai ako. Taku hau ai ki alunga ko whai ako. Ne lahi te ukupu ia, ne e kua u whaka uvea i pe whuki au i whale ako. He morau mahona kupu whakawharani. He ko taku whaka uvea ne morau ako i whale ako. Nau ako pēo i tāku o mātua, pēo ako au tua. I te whelawe i pēa mo te hahai. Ka ne more he tahia ne e toko ni mai ki te whakatonu tonu o te konga. Ne hoki kovi sesio i alunga. Ka ne hange hi temi ne matou mole matou to'o katoa te mea mai vi sesio. Ne he whuki te whakatonga. Pa koe e whula ai ne au ui ai pēau. Ne koia ne hange ko to matou pure whai ako. Ka ne e lahi pēta matou whetoko ni aki. He ko ato ni o la, mo mikatui. Hau whuki mikatui ne ako tāna, ne ako e nu mea. Pa koe la ne e hange pēta matou ia whetoko ni aki lelei. Mo ka kumi. Turi ha matou kupu ke whakauvea, ne whea ta matou ngāue. Pea ne ko te ngāue whuki ne ko tō whakahoko Lusia, ne te whakakolo ai pe i te aruanga whuki o tako tō mahino, ai ki tata tō lea whakawhenua. Pe ko tō ako pe i te ahofuri. Ko te mea ia ko te ako e whai pe i te ahofuri, hanga pela ko te mea ni ko maa mai le te. Ko te ako ia mare whera i ke ngatai he temi. E ki tāko pe ki ta te mea furi, te temi furi. Pa ne whea pe ta matou ngāue. Ka e tonu mo whuki au fuafua lau ki au, mo kau mau au he longo, e langi au lau pe tu a whnima, tu a ono. Kau mau mu au, ia te katoa o te longo, kau whai lau te longo, mo le loa loanga whai mate hakuhanga au hiki. He ka mahino pēa ki au, pako poto pere vau tona whakawawei, mo le lewa ke iau hanga au kumi ni kupu ke loa loanga. He ka pau whuki mo le mahino ki taki ai, pa mo le lewa whuki mahino te kāinga i ai whangono mai, ke he mua ki kita mahino. Hoki kita mahina pa whiwhara kita tuku atu. E whakamālo atu Lusia. Ko te alewa ia tau ia whaahinga sio mo tau tā ofi ki te kuakoloa ia ke he lewa o se atatou ulea whakawhenua i te temine. Te mea pēau whai ko te whakawikipiki Kasoa. He au amanaki pēau hau pē te taia ke ia. Pēa mo ona koloa. Ko te lea, e hange pē ko te lea furi. E iai la ia te whakawharani la ia na ia kupu mo re kei whakaonga ia. He mo re kei kāinga ia mo te temi. Ka koe au iai, e hau pē te taia ke ia, mo tōna tapua kina, mo tōna whakakoroa, pē te hau pē whakakoroa tā tātou lea. I te mea ni ko nā kua awe ia te lea ki te sivi au te pakelo lea, ko he tahia mea whakawhiawhia, ne au amanaki lau mo le whēra ki whakapiripiri he au ki ai. Ka koe ne whakakua au ia ki ai, pa koe toi mea whakawhiawhia ka tātou Kasoa. Mo o whakakolo aki pē lewa si o tātemi palalau Lusia, ko te alewa hina au whaahinga mahino ki te kupusinga lea whakaawhe ai ko Alifa. I tāku ngā ue, loro tonga tō ku mauri ngā ue, ne heki au longa au ki ai. Ma ne heki pela au longa au ki ai, i tāku ia, nofo i tāku ia u mātua. Kai hanga e pēki au, te Alifa, e kā inga pēa mo te kokovi au si tōku whiakai. Pē ku au paku, pē ku au halofia. Ko i ai ka sahoki ke whakakatoa, kai hanga e ki au e, kā inga pē te ukupu ai. Ka koe tai hau kua ko viao siona ia paku. Pai Alifa. E au amana ki Lusia ko tona whakauhinga to tonu pe ai au te kupu ai ni ko Alifa e ui whea whuki te lea whaka Uvea a whea e Alifa i te whiakai. Ko ia lai. E whakamālo atu Lusia ko te alewa hina au whakaamu mo o whakasu uspelewa o te teimi TALANOA tāua ki te lea whaka Uvea. Ko te uwhakaamu furi pe ai heka ki te whawhine mo te tangata, kua heka ki he whakawhoou. Ko te whakaamu aku, ko te matai numelo pe ia o te luawhi o furumatahi ko whetongi, te ki tahi pe ia ai te ko te temia whuki ai tō mau pe ia, mo a tātou anga whai e tō mau pe ia. Ka ko te ai tau kore ke whakawhoou, whakawhoou ta tau loto ke tau le siripoto i te ilo i o koe, ko tō oku pe ia tahi ka inga, pēa mo tauhanga pe te temi furi Kasoa. O whakakororia i te atua, a ki tō whelawe ai tō whaikau. Ilo i a koe, ko te whakafonga o Jesu Christo, pēa tapu ke ki tahanga o to'o i he mea kovi ki tahi ka inga. Tapu tata nofo o palalau ki tahi ka inga. He kā ki ta ilo i te moni aia,
Pa mo whare he aho ke ita ki he tahi. Ko he whakaamu mauhinga ai ni ku vai mai e Lusia Kavakava ki a tātou whakatatau. Pea ka inga kua o se atulewa i te temi whilawe e palalau. Pea mo Lusia Kavakava, ulua ki whawhine, whai talalongo o atatou motu. Ki te hoko atua nei o te vai manatu, ki te aluanga o te historia o atatou lea whakawhenua, e hoku tau te whakatahe pēlā ki ei, ia waha ka hoko mai o whātu.